Ema naing neng manang motor, nain rua nulu resen lima manang telemobile smartphone, no seluk hetan voucher kompres nian, husi empresa Sinar Sosro Gunung Selamat husi Indonesia, ho produto country choice, nebe fang ya Timor Leste. Primera vez, halo sorteio prêmio especial country choice. Cerimônia ini realiza iha âmbito Night Market iha recinto Timor Plaza sábado finalizne. Prêmio Especial Country Choice ne entrega diretamente ao gerente geral internacional Sales Marketing Export, empresa Sinar Sosro Gunung Selamat, Silvia Kurnia. Evento sorteio Prêmio Especial Country Choice ne halau iha lorong dominian ke lorong Valentine Day. Também comunidade sira nebe durante ne compras produto Country Choice na Dodon Mahe Timor Plaza, Rodirona no acompanha direita sorteio prêmio especial Country Choice, nebe anima ho música no nananok furak nebe apresenta ho si grupo Música Fantástica. Gerente Geral Internacional Sales Marketing Export, Silvia Kurnia, ba jornalista sira hafai entrega chave motor no telemóvel smartphone, ba manang nain sira hateten, evento sorteio prêmio especial Country Choice ne, halau objetivo atu hato sirania apreciação no agradecimento husi empresa Sinar Sosro Gunung Selamat ba povo Timor-Leste. Nebe durante tinan barak konsumo produto Country Choice, nomos Country Choice nya kontribuição ba povo Timor-Leste quase tinan ruan uluona. Kegiatan malam ini adalah penghargaan ucapan terima kasih kami Country Choice karena sudah berkontribusi bagi masyarakat Timor Leste hampir 20 tahun dan kami betul-betul menghargai dan atas kesetiaan dan keloyalan masyarakat Timor Leste yang selalu terus mengkonsumsi Country Choice. Country Choice adalah minuman jus buah yang asli, betul-betul ditanam dari kebun buah guava di Jawa Tengah, Indonesia. Jadi terasa buah jambunya itu asli. Sehingga bagi orang-orang yang kena demam berdarah, malaria, demam tinggi, maka akan kembali lagi stamina tubuhnya. Karena jambu guava itu mengandung vitamin C 4 kali lebih tinggi daripada buah lainnya. Niadehan evento dan hanesang evento dahuluk na besira realiza, no katak karik resposta husi povo Timor-Leste positivo no entusiasmo sira se halau evento hanesang hodia kliutan, atu nune ema barak makhetan premi husi Country Choice. Ni haktuir tangkatak, produto ne distribui barakona a nível internacional, inclui a nação ASEAN sira, hanesan Filipina, Camboja, Malásia, Brunei Darussalam, Vietnam, Tailândia, Singapura no Timor-Leste. Entretanto, Crescencio Carvalho da Costa, nebe manang motor iha sorteio prêmio especial Country Choice ne dehan, nya contente e no orgulho também halorong doming ne, hetan sorte nebe nya nunca mehe. Também nya hato agradece ba Country Choice nebe realiza evento dene. Agora sedang mulai interview ela boleh malah naik sih. Walais, Country Choice nema. Walais. Nice. Vantagem muy tenía orgulho sih. Todo agradeço aí para usar Oke. Bagaimana? Lu? Nunemos na imba restaurante ka Depot Formosa alung hateten quase tinang ruan nulu nelarang nia fan Country Choice ihan ini restaurante nebe localiza basic escola China. Tamane gerente geral Silvia Kurnia lori empresa Country Choice nianaran hatu agradece ba alung no entrega presente hanesan farda Country Choice nian ba trabalhador sira nebe serviço iha Depot Formosa. Mikael Malimau, STL News.